Mi smo proizvođač utičnica za produžni kabel u Venshou u Kini. Ova utičnica produžnog kabela zapakirana je u PVC vrećicu. Uređaj za preopterećenje. USB utičnica produžnog kabela. Ova sklopiva utičnica za produžni kabel. Blister pakiranje. Može se saviti po volji. Gumb za napajanje. Dio čepa. Crna s plavom. Također imamo američki standard, europski standard, talijanski standard. Prihvaćamo OEM i ODM.